Сен кимдердин келе? Мен Добрын Нурданбек. Бул жер Нурлан Насиптин передачасы болуп атат. Автокороки. Добр кийинкисине келет, ошого даярдан сен. Чалак табас аябай кетеледи. Авасына учрашканда да мында учраштым. Прям катуу кыйкырды го. Мен ойчу мындай өкүңөр бир апаны талашканда. Demek ki Nurlan Nasip bir rimen emez, 5-6 rimen tağındı. Bu Asel'in suranıcı oldu. Men seni suyumum. Ayırmачылыгы бойдок кезде көп Mararın için. Kimdi birinci jактарды ачылыш жасайм десе. Asel'in akkauntu blok koyup koysa, al efirde göre oluyor.